Ndagushuje inshuti mukunzi wa channel yacu yitwa Inkuru Ishimishije TV. Mbere yuko mbagezaho iyi nkuru, reka mbasabe mukande ahanditse subscribe kugira ngo mujye mukurikirana n'ibindi biganiro byacu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe akamaro k'inyanya ku buzima bwacu. Inyanya zigira vitamine A, B, C ndetse na E. Kuba zikize kuri vitamine E bituma bazita itunda ry'urukundo cyangwa se pomme d'amour mu rurimi rw'igifaransa, kuko yunganira imyanya yo kororoka. Zifite imyunyungugu idakunze kuboneka nka radium, ubutare, umuringa, bore na cobalt. Inyanya ni ingenzi ku babuze amaraso, abafite ibibazo by'imikurire n'abarwaye arthrite, indwara ifata mu mugongo. Kuba zikize kuri vitamine C bituma umutobe wazo ushobora gusimbura uw'izindi mbuto nk'amaronji. Amababi yazo akoramo imiti yica udukoko twangiza iyindi myaka. Nimba ukunze ino nkuru, kora share kugira ngo n'izindi nshuti zawe zibashe kujya zikurikirana ibiganiro byacu.